Iran nuclear hmunpui emo tuial thei hmunpui emo te chu Israelin a beidon lo ni in US media ten an tar lang Israelin Gaza le Lebanon ram chunga Hamas le Hezbollah te nuai chimi tumin run thlak taka beipui thlak ala chun zom zel Israel chuan Iran laka phuba an la ngei tur thu le an sipai hmunpui te ba ka an ral thuan che khom na te an bei tur thu an puang chiang ta BBT a soile hriat la Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran beidan tur an ruam han lok te chu US President Joe Biden a hrin ni in tarlan ani a nuclear le tuial thei hmunpui te bei lo turin fim khur taka chet an tum ni a soi ani BB chuan US in thlan pui lo om tura Iran laka Israel chen na in ngong nei lo se adu thu a soi ni in tarlan ani pok US chuan tolol missile ka tlang na that chu US sipai engemaw zat tenen Israela bun ani don Iran chuan in ka hai thuthung om thei hram se tia kong a zon lai in Israel ero chuan phuba la a Iran a chan let ngei tur thu a puang non internet kaltlanga Iran nuclear thuruk te ruchuak tu ni angai Israel sarkar chuan athil ti ani le ni lo thu po soidu lovin alangoi tuang zel in ka hai nei tura norna na satak kara po Israel sipai te chuan Hezbollah nuai chimi tumin beipui an thlak chun zom zela thole ni October ni som panga sang ni le som ni pali po hian Lebanon chhualam ramte an beiti in Lebanese sarkar media ten an puang Hezbollah po in an ral do tu ten rap tlatin kholu tum Israel sipai te chu he khodaya hian an hmachon ti an soi ve bok Hezbollah drone in Israel sipai hmunpui beya sipai pali le engemaw zat an hliam nu lok vo in hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran thlop helho te chu leinat na tel hau lova be chun zom zel an ni tur thu apuang Beirut khopui tiamin Lebanon rampum puya Hezbollah ho chu leinat na tel hau lovin Israel in a be chun zom zel don ani ati helhowin Israel marlam dep Binyamina khwa a sipai hmunpui an be na hun atlo zo hlim hlota he thu hi asoya ka han soi chiang ange Beirut telin Lebanon rampum puya Hezbollah ho hi leina na tel hau lovin kan be chun zom zelang tun na ya kan theizia kan lantir to a kun lo lakal zel tura po kan lantir chun zom zel don ani Israel Defense Force chuan engtia Israel ram chuan tolol borua ka inven na changtlung zet hi paltlang theinge an ni ti le haifa chimlama om hiddu gulani brigade training na mun bei ani dan hi zirchian mek ani ti in antar lang heti la hian Israel army chuan Lebanon chimlama Hezbollah drone be na tok tu gulani brigade te chet vel na video thalak an pho chuak drone manga be na tok tu te zinga ima thai alon le sipai dang pathumin nunna an cha na ni kha thotan ni khan Israel marlam agamon hula huna ima thai alon hi pasal thavuya William ani Netanyahu chuan thotan ni a thlona manga Lebanon rama Hezbollah an be na tharber Lebanon marlam depo om Christian te bitna aito khopuya mi somni pakhat ai tlem lovin nunna an chan ti asoi aito khomeyor tarlan danin Israel sipai tenan be in hi chenna nei lote lua ho tirlai mek ani Israel army te chuan Lebanon marlama chenna pakhat Hezbollah hovin leinuaya tombuk an siamna hmun video thalak an pho chuaka Israel army thupuang tu Admiral Daniel Hagadi chuan Hezbollah buzol an lu chwa hmun nge ya hian October ni saria Hamas hovin
Israel suan na run pui an thlentir ai daya rap thlak zok tur thlentir tuma Hezbollah ho in buat sai na ni in asoi Lebanon nena kan in rina atanga kilometer hi vel leka hla om sia nam ho chen na khwa a Lebanese in pakhat nuaya kan om neka te bangkar hi raduan ral do mi te ta na engkim pe felsa diama a om na hun ani raduan ral do mi ten he hun atang hian Israel ram ron lutin October ni sari a in suan na ai da yarap thak zo ka chet an po na tura anin buat sai na hun ani he hun atang hian bai mangin Kariat Mona te Ifta tele fadang danga lutin in suan na thlentir an tumani kumsang ni paruk daya siamto United Nations Security Council Resolution sang khat jasari le pakhan na ang chuan Hezbollah telin sarkar din sipai ni lo to phot chuan ral thom an chalek tur ani lova he resolution bo zui hian United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL chu dan kala ral thom chalek pol te tu dai turin Lebanon chimlam rama hian anin khwarani Israel in Lebanon chimlama Hezbollah helho tukdol tuma beipui an thlak lai hian United Nations Security Council chuan Lebanon chimlama bukwar UN sipai te ta na hlau om ani thu anaw chua puya Israel in tur sate ma se UN sipai te chuan heng lai bial hi engwang ma in an chua san don lo ni in UN peacekeeping force ho tu pa hian asoi UNIFIL te bukwar na mun reng reng pakhat ma rau san ani lawanga Israel sipai ten min kar chiam ma se Israel le Lebanon ramrishul blue line atang hian kanin son hek lawang Israel Prime Minister ero chuan Israel sipai ten Lebanon rama UNIFIL sipai te chu tumreng wanga be ni oma pu na chu dot le thu belhchiandawl lo ti in anola indo na mun atang te a in thiar filim turin angen non le ngat thung Hezbollah te chuan Israel khwa te le mi pui te an bei lai in UNIFIL in khwarna le an man ruwa te chu in phen nan an banga hetianga beina awang hian nimin thleng khan nun na tam tak lo ani to including yesterday heti lai hian Gaza lama po Palestinian Health Ministry chuan Israel sipaiten tleirol telin Palestinian mi pani an ka plum ti soin West Bank huam chunga zenin khopui chuan sipaite beina atok chamchi ni in atar lang United Nations Secretary General Anthony Guterres po in Gaza mar lama Israel sipaite chana tual awangin civilian thizat po an lapung zel ti in adem thu apuang ve bok heti la hian Iraq rama po Iranian Revolutionary Guards Deputy Commander Brigadier General Abbas Nufarsan vuina chu pui taka huai hot ani a ani hi September ni somni pasari a Israel sipaiten Hezbollah hotupa Hassan Nasrallah ruala an tha ve ta kha ani Irakami hi avuina pual huai hot masazok ani a anunung zok tur chu Iran rama arwang an thon chua ma in Najaf khopuya nei turani thok huai na tham thil thleng thar a oma adigle diglo ero hunin ala hrilang chu Israel chuan Iran nuclear hmunpui te emo antui al thei hmunpui emo te chu Iran beile tura anin ruam lok na a an tel lo thu White House an hril ni in US media te chuan an puang zar Israel in teran nena in kung kai tlat hel hruai tulu le Iran sipai Revolutionary Guards General pakhat an thana phuba la a Iran in thuizok sai thei missile thanem tham tak manga October ni khata Israel an bayawang khan Israel chuan phuba an lange ngei don ti in an tiamani kha US official pakhat aming an tarlan lo thu soitar langin Washington Post chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an phubalak na chuan sipai hmunpui chau an beidon ti in White House atiam non Wall Street Journal po in US official aming tarlan du lo thu soitar langin karkalta a US President Joe Biden le Netanyahu te in biak na ra chu ani baka US Defense Secretary Lloyd Austin le Israel rama a aina pha pui
Yoav galan te indor na awanga chutiang thutluk na chu siam an ni ome he roman na hian Washington chu atilung oin ati ha adam song song ni in Washington Post chuan atar lang Biden chuan Israel chu huam zau zok indona a chua lo nan le khovel pum hua pa tuial theiman asan uchuak lo nan Iran nuclear hmunpui te emo an tuial thei hmunpui emo te chu beilo tura adu thu alo hril to nge Israel kuthlak na ninge yangai min mia Damascus a Iranian consulate bei ani awang khan Iran hian tum ni zet April thale tun hnai mai khan Israel hi missile le drone mangin alo bei to ani heti lai hian Iran chuan inrin ni October ni som pani khan internet kaltlanga beina an toka sarkar thil chi sang abuai pha ba ka a nuclear hmunpui thuruk te po khoi ani hei hi October ni khata Iran missile ten Israel an sai chanlet na niangai ani a chu chuan hengram pani te inkar boruak hi atitang zual sau ati tu hian official takin an thil ti ani ti puang lo ma se mithiam te ero chuan Iran ne na rei tak lo in tairan thin le internet kaltlanga run fotu Israel thil ti ninge in an ngai hetiang taka pui thama internet kaltlanga in be na hi khoilai emo a hackers te thil ti ani satlia ngot theilowa changtlung le huam zau taka in run na ani awangin Iran than ati thu theya chutiang khopa nasa a internet kaltlanga in be na hi sarkar riat pui le ruam han lok na ang thlapa thil ti ani mel Iranian thu nei tu te chuan he mi chungchang hi soidu lo sate ma se he thil hi internet awanga computer buaina satlia ngot zong ani mel lo sum don na hmunpui te chu na thok theilawin an chol thua pa in biak pon na le in kal pon na zong zong deuh tho a chomola ram ei le bar hong thil te po in atuar deuh vek he thil awanga buaina ti thale tur chuan ani lo bera cholkar khat emo thakhat vel lai emo angai mela chuti ma zong chuan Iran chu thuruk le thuruk nei lova pholan reng ang ani don ti na ani Iran ram hian internet manga be na ma chon thei turin kum engemaw zat kalta atang khan thapui a tho tak na a an melma emo ron be tu tur te thiam na an ter phari lo lulai e mani zok tun tum hi Iran ramin internet kaltlanga be a to tum khat na ani lo na a hetiang taka pui thama be ani awang zok hian ngai ven a hlo lo theilo ani zok internet manga in be na lama mithiam bik te chuan tun tuma Iran be na to po hi Iran nuclear ral thuam chengmet pertu ti chehial thei khopa turu stucknet ang deuh chia kha ni in an soi heti lai hian kanram Ministry of External Affairs chuan Iran le Israel buaina hian zawzok anghong ang ti an hlau thon thu an puang kan ria theu angin India hian thil chi sang Middle East khu pur chok nan bera anei ani miau si ani hengram pani te in be na hi indo na puizo ka achua hlau chuan kong sang in India ram hian atuar nge yang Iran le Israel buaina hian India rama stock market a hong anei tan der to a October ni thum atang dei to khan Sensex le Nifty te chuan stock market a bultan na sang tak an nei thei to meulo he buaina hian zual lam apan zel chuan India stock market po hian chawrau ek athai thuai ta ve ang rampon atanga India rama investment lut te hi cheng nuai makta duai tam tak hu ani der to a chu chuan India rama hian mi ten rin na an ngat na sa to hle ti alan tir indo na hian adai reviau ero chuan India rama sumpei puntuma sumda khamtu te hi anin hnuk dok zel don ni in alang India le Middle East ram sang te in sum don ton na hian US dollar lira chut po in billion za som kwa panga akai dor to a chutianga ram le ram in sum don ton na te ang bok chuan Middle East atanga India rama sumpei puntura ron luang lut hian sum siam na chi sang te tham deuh le bultan tir tam tak te ahong lo thei lowang India rama company te hian eng ilo sak le siam ba ka
hospitality lama Gulf ram te nen khwan inzom naril le nge tak nei ri ma ila Middle East ram angel nge lo miau chuan kan economy in kung kaina le inzom na te hian atuar arin om tuial theiman to chhozel hian gas le hriak chi hrang hrang te angong thuai anga chu chuan dan rol lawin India rama hian thilman ati sang chhodor thei Russia ram atanga kan chok lu hi sang chhozel ma se Middle East ram te khu India ramin tharui aseng lu na pui berte an lani reng India ram hian atui al theima mo zongzong atanga za zela somriat chu ram danga tangin cholut ma se hetia thlit fim lo hriak man ato chhozel chuan thil chi hrang hrang atana thlit fim tura hriak cholut tu te hi an hnual viau thei don tlat kan thuti top nan ti hian amor I han bok te ang Iran hian norlui an ni chuan Israel ram emo khovel khoi mun po beile turin theina anei ti in ain rho sakuk kuka chuti lain Middle East ram hrang hranga aram hruai tu te chu buaina apun lun lo nana theitop chua turin atir chuak chur chur loya ama trantu le atho pui thei tur ram te bek bor ko nga po atuan ati fum du haulo Ukraine be nana Russia ramin drone supplier pui bera anei Iran hian Putin puina adon ngei rin ani a Iran tuial theia in ngat bur China po in tranpui wartun hai reng ni a hre rei lo thei bok chutiang bokin chutchia zo rual lo tura kor cha a anin kung kaina tuam phui tlat tu United States po in ballistic missile laka in ve na chuan om tak that anti mai terminal high altitude area defense chu Israel ramabun tura pek ani thu apuang chiang bal to a that hian radar system changplung tak anei awangin missile hrim cruise missile emo ballistic missile poni rosek sek mu man lo le mu thel anei manglawa ka tlak thei lo la anei hek lo chu chuan Iran ngeng a chun chiang kher mai Iran chuan US sipai te po ni se Israel leilunga na chuan norlui an ni ngat chuan tu ma abei hre lo tur thu apuang chiang fak to that hi ral thuam tam tak tang rual pakhat enkol tur po in mi za vel zet mamo ani a that anti missile pathum Israel ramabun ani chuan ani lo bera po US sipai mi zathum vel talin an vil chot angai dona chung ho pui tu tur le an mamo lo phurhuzung zung tur ba ka an mani veng him tu turin ral do mi sipai engemaw zat an om nge ngei atul don boxi a chu Iran tan chuan hel lo rual ani lo ve hrim mai US thlek na lama thurualpuite Z7 ram te hian mit an len na sariau to le ngala Iran ram hian a in chal ang hian ballistic missile sang thum chuang nei ma se Mediterranean tuipui le Israel chevel ram atang te in Z7 ram te hian Israel hi lo ven pui po ni se Iran beina laka Israel chu a him viau thei ngei turangai ani Iran hi Shia Muslim ram ni ma se Arab ho huat ron Israel noi chimi chu Arab ram dangte ne na ti tangrual tu tura angai min mi a Arab ram engemaw zat te chuan Israel tan an thlona tum hun te man ho an rem ti lo thu an puang in dot zut to a an ram zone van thengrenga an thlo tlang tak ngial po an phal hek lo hei hian Iran tan be seina sang tak asiama Arab ram te an tran rual vai chuan Israel chu bel chung sa ang riaka an ngai lo thei lo ve bokani khovel pumpuya muslim te hi zazela somkwa chu Sunni muslim an ni a zazela som chau Shia muslim an ni ve thunga Shia muslim te kulbing sang chu Iran hi ani Iran hian adule tumti hlotlin nana akut le ke ber pani Hamas le Hezbollah hovin Israel beina an tuar ta tok klok mai hi pangking sa thlak ang hrimin atuar lo thei lova atha hrui pakhat Hamas an roi tran der to boxi nen Hezbollah le zel an hong len na Lebanon ram chu nge ya nuai chimi an ni ma nge hian Shia Muslim ram Iran hian indo na thiang hlim apuang chak le to turangai ani